abantu nyamwingi nibo bakero bimesa yo kujaguza ikiro cya Pasika eyaba hakiriziye nkure ya Our Lady Road za Kashuzi Bujumbura omurembo rwa Hoyuma Bishop Kirabo yashaba abantu kurwana so mwira magumu bisitano mu makagabo hamwe na hamerumo yabo ngo habwo kuba Kristo akazoko kurete cyererezi Ahora bazebigambe ebi nagamba ati ngu kandi Kristo waraba atarahumbwiwe okutebeza kwaitu kuba kwabusa kandi okwikiza kwanyu kwabusa kandi naitwe tuzokere nkabakaiso abebisuba abaruhanga. Ikiro kikuru cya Pasika nkijaguza bwa buri mwaka habwo kwijwe kuzoka kwa Yesu Kristo mu bafu nk'uko byahandikirwa mu Bibiliya. Omugandi President Yoweri Kaguta Museveni yaragira abapolisi baha amahanda beta ba traffic okweje za kamera za amahanda kwata abantu bona barukora za butandu bakirukanga batatu yero bujunanzwa bwo kutwara umwe rwara batomera. Ikiragire cyaba kiryo mu butumwa bwa mushomerwe nganzi yihanga akuzika John asabubira umutabano wo wabira minister byo kurebuza by'entasi yihanga Dr. Baltazar Kasiriva Watch. I commiserate with the entire family, relatives and friends for suffering such a tragedy. The death of such a young and promising soul is very painful because it leaves a big gap in the family. Ogwa kitwa butande yabiro murorobo wa aharuguto rwa Entebbe mu district ya Wakiso ubu yabire nataho mukaweye. Traffic police and other security agencies must be swift in apprehending and punishing reckless drivers. Government installed cameras on the roads to track criminals and bad road users. John asaba kumuhulire akafa accident kandi kirekyo akasiba natera amasimu naterera abantu kunu nakuli nyongera nnyo kubiriza abantu baffe ebiseera nga bino ebyebikujjuko naddala ekiseera kino ekyamazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo abantu bangi bateka mu sente nyingi nkugula engoye mu kunywa bingi bebanywa omubisi n'ebirala ate n'okugula emmere ennyama n'ebirala tugezeko okusaasanya ensimbi ze tuyina nga tukekkereza. Omugenzi asaba ferira ha myaka 40 y'obukuru kandi yaziko mu mwaka gishe na rweyo mu district ya Kakomero. Rero burukurungi kandi nayo abatezi ba Karuru mutari cyomerangana mutari jumangana makuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.